emitwe y'amakuru ne kushikibwaho Global Paints kusiringi tukosa Global Mat ate mundade tukosa Global Silk Vinyl singa kwetaga wabweru tukosa Global Weather Coat Emulsion kusiga je musiga ogwo mutindo okusasulira sente zonna. Bishop Stewart University, a chartered Christian university located in Kakowa, Mbarara City. At BSU, we are committed to producing graduates who are responsible, entrepreneurial, ethical, and God-fearing. Omugacenshire kireki okubaga okugemura batano bafire mwenda bari kubahabwa kuri ente zifiro mu Shema okwosya enyama omwebazo nako kwemera Amakuru 17 gerarikirire kubingwa hitaka banyuma y'omusirikare kugira ngo akabagurira mu chapo muri Nkakwa omuricegegwa baba we land fund abatasobola kwegura obabona baba we land fund Nibiyeyongera kuguma akacika ka dek kayongezwayo obutakora emirimo yako mu district ya Bushenyi. So ni ntangara ro yakwanjira iyo client we akakwanjira. Tubanze tufune 2 weeks ningashe sabiti ibiri zo kubasa kwetesa. Emitwe y'amakuru yabane kushikibwaho Global Paints kusiringi tukosa Global Mat ate mundade tukosa Global Silk Vinyl Singa kwetaga wabweru tukosa Global Weather Coat Emulsion kusiga je musiga ogwo mutindo okusasulira sente zonna. Bishop Stewart University, a chartered Christian university located in Kakowa, Mbarara City. At BSU, we are committed to producing graduates who are responsible, entrepreneurial, ethical, and God-fearing. Mbabazi Charity hagana makuru agacenshire ombwijire abaturo kurwo maka rukumi rushanje kagana bashatu agarukushangwa omurukogwa rya ruhindo mugombore yankakwa om district ya Chegegwa berarikirire kuyubingwa hitaka ryabo bwanyuma y'omusirikare wahumwire kurga yakabagira ngo akabagurira mu chapa abantu bagira ngo tubacyubyama tubacigwejezera itaka eri omusirikare arikuyitera okugira abatura enirishangwa Nkakwa district Nchegegwa eri riryahika 62 riho ebyaro mukaga abatura okuja bebembezi n'omutwaro gumwe 241 abantu barwo mumaka 10 kwezi kwa kashatu ngabona umushinzi wo leta warusiye Emmanuel wanga aranga itakaje kandi itakero mu hika rukaga ashatu ili mu ndiwe chapa chiletwa yaro aya na sheria ya chiletwa yaro bitaho karengaho tere pakanawe yaje undi bakabiri kuyizire yaje namwashe amanero sisiri na kansarazi n'abana bebe sabara kwataho babasa gutere mwara disi itakarimo ririho projects na amashomero abiri wenyanje primary school hamwe na Nkakwa primary school twinaho cyakezi twinaho Cyomboro cyaci twinaho Nkakwa cyaci twinaho ibintu binji bya government inde mu project ye kitongole cya Numa Forward Water batuletira mizi twinaho projects nyinji ezitukumanya ngo itakero byageze naro kumuzinga project sezo na abantu abakora mu betorugire emyanye abaturani bagira ngo bakija kura orukweyeta Lieutenant Emmanuel warusimbe ari kugira ngo itakanerye akabagorra omuchapa n'okushaba bebemezi okubwimukira umushongeji oba tuneminga kwine cyapa ebyapa bine mitindere ya hari cyapa cyananga cya freehold hari cyapa cya lease hari n'icyapa cya Maryland hati nguma ya kilemingo kwine cyapa cya which category Nchondorizali warusimbi nabuza warusimbi ebibuzo bibiri echo kubanza eryitaka nolimanya iriri ango tinkulimanya nyenda kuzayo ntware yo basaveya bari nyereke kali nambuze cya kabiri ebihandike biri kwata itakeryo obine ango ebihandike biti nijana byo okabitungota ango hine okunabiguzire itakeryo abamwe babyare myani abantu bariyo nibombeka amaju gabo ga permanent
konko bwirobu abinji bagiziro kutina tibacyakora na projects bemerize maye bazitandikaho bakora ki bazireka abo kugira ngo batekereza ngo shayona nibazakora ki nibazakubabinga. Kansala Deus Byargaba nagira ngo bonka bebemezi batanje kugira kutina abo kuba wa Rusimbi yaheze kandikira bakama bomurongoti gwese muguri mwanyugo ubarikiraho ukozesa itakaniro rumwe itwe tuyire tumaze emyaka nga 20 hanuya no kwinguramo turi kurira habwa network kandi hatubiye twine network buri hamwe hone hatsazi ubuhereza turi kuterera amasema turi kwetagisa no buhereza cyo kiri kubani cyetagisa cyunga hatiya niturira ngo abo murongoti bariyo ni bakimisiriza ukureba mu murongoti gwabo gwareka gukora deno buhereza bwatushaka tuyine kukimanya ngo tureba tuza hitaka konka hitaka twira hitaka ryoha government neherezo bugabe mukamwe cha niwo tubiro mutuza hitaka oyino bugabe so it is a win-win situation. Twaicherera Lieutenant Emmanuel Simbi orukugambwaho omakaje omugomborora yakabweza nibyonja kutugambera akataka kogerwako nakagula nakuzo omwezi nga 3 ogw'olubereberye 22 kagula ku mwami Mutegeki muzukulu wa Mulyansako yanguza yika rukaga 3 nzigura akawumbi kamu mu cash ogunayenda abona abari omwitakeri bashashure obushuru nari begure cyashita kubasika government emushashure arjo mwitaka bandi badde balowooza olwali abali ku ttaka ti balina okusasula obusuulu ng'abantu abalala balina okwegula ng'abantu abalala bannayuganda bwe beekola njagala beegule sagala gwe babantu kyokka kye njagala mirembe mu ggwanga lyaffe abantu babeere n'emirembe ate bo tebakyagala tulina chance land fund mu government ekyo kyonna nakirendeka kati nkyakigoba ero sanze nina program yagenda wafande sare babawe land fund abatasobola kwegula oba bonna babawe land fund amakoraga gasha ko Philip Murangira omure chegegwa ebyo nebiri kufumura kyegegwa abibyo bushoborezo mu district ya Shema bakwatana biragarabwa nyuma y'abantu batano kufa rero mwenda bakiriya nshamba za rufu bwanyuma yo kuriyente zeferire ezibari kutekatekwaho kubazisirwe endwara ya cotton ngashete anthrax kandi obwa hati yahirize kwitente ziri kurenga mu 20 omuri Kashozi division omuri Shema municipality. Omurukiko rwaho naho orwabaha district ya Shema izoba abo bushoborozi ababembirwe bakuru by'amatunga wa district ya Shema hamwe na municipality RDCJ na Sima Muhindo abarokure by'amagara nabe byo kwerinda bashara mungo kuruganya ncyakaro rwa kashatu hatagira umuntu no bagaruka kubaga ninga kutambuze nyamishwa yona hariho imyanya ebase kwatwa munonga na munonga Kashozi division umushema municipality so okukingiza oburwiro bukoreka kutubwajanjara omwanya ogu ntwija kuba twemerize emirimo yona eri kukwatana n'amatungo gitu nko kugatambuza okubaga okugemura emirimo egyo yona neza kuba eyemerizibwe tubase kumanya extent y'oburwiro twahendera ngo tuteke quarantine Kashozi division no movement of animals kandi no kuslaughteringa kandi na all products is enyamisho konka appeal yanje twikiraniza ngo no mutawuni okuosya enyama omwebazo nako kwemera mukuru by'amagara ahabwa Shema district yahamye makuru go kufa kw'abantu bana okurugo muri Kashozi division aba bagirente rukutekatirwa kuba yabire isirwe koto hamwe no kufa kondijo muntu omwe okurugo muri Shuku owaguzire yenyama yahiza kubagwa rera abandi mwenda barira hanyameji bari habitanda byaro bishate byanshungezi na kiyuya shungezi 1 shungezi 2 abantu batanu
bakafa ku rugo kwa katano kusicyo kwa mukaga kandi suspecting kurigero kutigireyo ni indwara ya koto yiturukweto mu yakore koto kandi mu rujungu anthrax kandi iyi ndwara is zoonotic ingashine gahante eza abantu mwenu turiyo tutandikireho task force iyo kugira ngo turwanise okukingira indwara egi bechereza nangora akwatwaye n'inyama okweterura district yo netine stamp ninga yaguze nyamisho fire ninga nora abaje nyamishwa ungunaija kwatwa usenyama aha bisigira byona mu district ecyo cyo bazishigire ki inyama yona etarho stamp ejyo tubaze tugira ki aho rakishange yona inyama etarho stamp So community they are aware, but I don't know the breed for meat. They know the risk that when they eat meat from dead animals, they are going to get problems, but they try to hide that meat. Tubaburisha kugira ngo ntafa kurya kuri rebyo ente yabe fire tari kucetegereza shigisire utagura henyama government kataho throta places ahiba ku sharirente kandi omushaho wa government akazayo akataho stamp ukamangwe ejinenyama ehichi so usheme kugura enyama aha gazetted places aba bagaruka bikirizana kutekaho za roadblocks mu district yona kandi polisi yahebwa amashuta ogukwetorora mu town bwona okwato barashanje na guzaninga nayo skenyama za sampe zihirwa hanyameri birwe zisendekirwe entebe kuceberwa gasha kwa Mike atwakire webere Mike atwakire shonga za district ya Bushenyi aba district executive committee hamwe na no kugaba emirimo niziranda ababagaruka bayinzwayo okuba batarukora emirimo yabo omushango gwa hababirwe chairman RC5 wa Bushenyi pika wa Bushenyi na local government abo bitakuratera amateka gakachiko ka district executive committee nakachiko ko kugaba emirimo ogwabire gwongezibwe yo kwikerizoba deputy registrar yabanze kubohereza uwo muramuzi wa kote nkuru yabe yabembirwe Amos Kwizera ahubwo mushango mukuru kandi beitu baroya bo rubajo rwatabarize babanza kuhakanisa aviducts nko kuzihandikirwa legal arguments my lord legal arguments and conclusions which makes this affidavit argumentative on those paragraphs. The rest of the affidavit of the paragraphs, my lord, or sub-paragraphs, are prolix, and they are not limited to the facts of the issue. Echaretero muramuzi kugira kiyabuza roya urubajo rutabarizibwa vetoroya yarwo mu mbera yagambira muramuzi nko kwari kurebeka nko ino rubaju beitu mutayi wondijo yahendera shabiro kusasirwa echaretera koti yazo mukahumura. A very recognized way of format of drawing pleadings. You cannot say how many paragraphs are supposed to be in an affidavit. So please, no, my lord, no, my lord, you're biased. You will observe decorum. No, you're biased. This is my court. You're biased, my lord, and if you're biased, I would rather stand down and because you cannot say my lord, and I go on record. When I ask you a question, sentences in a paragraph? Yes. Or number of paragraphs? Number of paragraphs. Did I ask a number of paragraphs? No, the sentences. So now, did I need to get an answer? Yes, you are entitled, my lord. So should I be hit that I'm being biased because I've asked such a question? On behalf of my colleague, my lord, I ask for an apology. But if you want to go to chambers, let the lawyers come. Amherwa byona kachiko ka DEC na Service Commission byagaruka byayemerezibwa mpaka ebiro 28 kwa mushanju omwaka ogo okukushaboko kwa interim and temporary ruling ningashi enchwamu nayo yaba etar ready muko court kushara mukugera ngo order eyabire ehire irikwemereza akachiko koko gaba emirimo na akachiko ka DEC bigumize mu byemerezibwe okumara esabiti ibiri so ejo order court yabasa kubane byongezayo so nchimanchi mayisa ngo akachiko ko gabe emirimo
n'akakiiko ka DEC kakubaasa kukora bizinesi yona twarigira aha tugerezeho munonga kaba kwendeza Hamone district abantu twatabarize bajya ngo twakushitama twatesa kibasa kutuyamba kuba tukiriye bajya mu cyancetaga tushabe koti eyemereze byona tubanze tufune 2 weeks ningashe sabiti ibiri zo kubasa kwetesa tukareba tuyamo kinte cya kubasa kutamuza district nisho ito ntwendeza busheni kusinga bari bemba bariyo akeri izobe kiba tushabire cyo tuyikereza tukakibaha nimaze cyo bashobye cyo tuyikerezamo twakaboga kabacirika bacanga mwareba na royo kuyana atamuka koti njamwe mu rugo nangwa prosper ndona jezo gamba nawe togambara roya wawe karyaha ebitwikiriza ingine atana mugamba kashkuwa mugambara bwira mwashara muki ataroya cyanje so ni ntangara roya kwanjira iyo client we akakwanjira bitoburo yawo abashitabarizibwa na LC5 chairman Prosper Twebaze batina kugamba kamera zeitu kandi twamanyisibwa nkuro yawo abashitabariza yatamwa professional kushaba ngo muramuza rugo mushango go gashaka Onesimus Ndianabo webere Onesimus Ndianabo nko muringo gumwe go kurwanisa ndwara yeja offices rukora ahanshongezo buhinji no burisa omuri Mbarara City batungo Mbabazi kurgo mu government ombazo gunuguza kuterwa matungo aharimo embuzi ente empono nangwa n'entama de Buruna okumanya ebyokuranze ndwara yejwa byagambwa Dr. Moses amanyirwe ogunuwe arukwebembera omurimo go kurebuze bikwatirine no kinga no kurisa abo Mbarara City Council turuka yarware ebiro ebigeri terukutambura yaine biterukurya atushanga ente neba staff shaha ekituriyo ntukore kihango no kumenga shwangu twa registeringa buri murisa wena uri muri Mbarara oine amatungo agarukwa ko burwiri aga matungo nagari tuine amatungo nkente nzurwarejwa tuine embuzi nzurwarejwa tuine entama nzurwarejwa tuine munempuna okwehanditsa amurundogu government ekitireho nk'ekiragiro ntuiza ko ba certificates ezukure kente zitwagima so nikimanyisa ngo ubwire buriyo nubwija government ubwo kugira ngo yokora butari kugenda sa turukwenda kwatanisa n'abandi barisa kandi abo bashinenda kwatanisa nabo kutwara amatahada ya doze mitwaro 15 niyo bashaho batungire Mbarara City ombazogo nugo konja kwera iwo murisa okusirika itungo lyawe tutaka registeringa konka twamara ku registeringa reka tugumize mutu tutamberende ikindi ni yenda kugira ngo kutambuza no kukira ukuragura izo abantu bengi tukarwaza abarwizi mukarebe sente zagenzera kuragura intezo no mugitamwe sente igarukefa so mweni tugangu mureke tuteke mu sente tu government yatwiro mu gishogu ukubasa kureta vaccine mu bindi already age phase yo kubanza abo kuba government kayinguziteka ngo nurse policy ngo tubase ku vaccinatinga emirundi ebiro mu mwaka abo TV West ndise nyomo webere senyomo Gideon ndeka tumereho ntugaruka nagarukurata amazina engineer Madari Peter kandi principal w'itendero ya Vocational Training Institute kandi itendekero iri kushomesa by'imikono kandi na nibyo bushubuzi ubwiro ubu government iriyo negamba by'imikono kandi nangwa tukijya mu government yonka konka nibyo binte biri kwetengwa hati abo kuba bitwetenge by'imikono turi kweta blue collar jobs white collar jobs zizenze rugaho abo kuba imirimo ibiri mice kandi abantu bakanyire konka kutukuzo blue collar jobs ezikuhereza services ezikora products ebintu nkebyo habamo ikintu cyo kwekuzisa ikintu cyo kwekuzisa kigumana icerezo mugisha abana bitu okutekateka kandi na no kurwo mu ntekateka yakare erugireho iyo kukozesebwa so aba by'emikono ntuhereza abantu obuhabuzi kugira ngo bahindure ntekateka batekateke by'emikono kokombeka
nk'ebyamizi okukora ebyamizi amashanyarazi okukanika na n'ebindi biri nk'ebyo. Are you in panic? Or you're afraid to make a move? Don't worry. With Kazire Red Tonic, you will put her in red moments. And with Kazire Power Tonic, you have your game powered. Enjoy Kazire Red Tonic and Kazire Power Tonic, the natural organic products. Kazire Power Tonic, made from nettle tea, ginger, grapes, and honey. Kazire Red Tonic, made from watermelon, pumpkin, grapes, and honey. Power your game and ignite her happiness. At Fins Medical University, we offer online postgraduate diploma in medical education, Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery, MDCHB, Bachelor of Pharmacy, Bachelor of Medical Laboratory Technology, among others, Diploma in Clinical Medicine and Community Health, Diploma in Medical Laboratory Technology, among others, and certificate programs. Fins Medical University, a chartered medical university in East Africa and is located in Fort Portal. Apply now for the March or July-August intakes. Visit our offices or apply online on our website or contact us for details. Fins Medical University, saving lives, our passion. Ebyokwomeka byonjera koroba tankwanjurire ankole Crazy Limited abara kubumbira byokwomekesa nkamategura amatafari n'ebindi bingi kandi ryo mutindo gwahigu nkamangalole tiles, Portuguese tiles na flat top agemigongo rero bakwinira amatafari ga buli mulingo nka fire bricks, max pans, interlocking bricks, otebwe partitioning blocks obumori buro bwabuzire bwena babwine nka Z-Vent, Torino, Venezia na Sisa bakwine na Pompeii, Malta, Double Pompeii mwena bombe china ba engineers na contractors mwena ankole Crazy baborobezaho byona barabibumbira muri mbarara omwibumbe rishugeine barakoza technology rispiria echo nabyombe chesi changana kabendera ya Uganda bashangari mayiro 8 mbarara kabale road esimu noti mushanje 2 ananina 15 chenda na mukaga ankole Crazy Limited tugende twombeke. Manager ogito wagito konka batu mu kidara kabatakagiremo MC takiziri DJ achumwe na wiring ebyoma tugumisize shanki ibiri bantu mareka turgo muzano tugume twatesha twagamba shamushanju zibe shamushanju tikizana ngu okushara cake ni shamushanju nizeze nyine byo ni shara cake tukaza kunyumba na wapensi yona nesente konga tanywire mbogo nikushekerera nikuteganisa wenda ningende mbogo yoka nembogoka naba mulungi ayibambe nekorera ayimukama wanje okagaruka meshara zanje. Tandika izuba ryawe na ABC Dent Nourish Fresh Up Fluoride Toothpaste ogira kasheko izuba ryona ombazgwa meino ogwatongozibwe hamtindo gwensi yona kandi gukahangura umudali gwa People's Choice and East Africa Award nigukuma kaho komukanwa karungi gweza meino kwiteshikoko cyo meino kandi gukazibero kurwara kozesa ABC Dent Nourish Fresh Up omubirengo bitari bimwe na bimwe ebirimo white gel, herbal mint gel hamwe na red gel buri ka box ka ABC Dent Nourish Fresh Up noshanga mu brush ya meno eyabusha gushanje umaduka gona mwihanga na burengero izuba bwa Africa tunga ABC Dent Nourish Fresh Up ahabwa kasheko akakusingayo. Skylight Hotel restaurant uhereza bwo muremba muri Mbarara City ahibaru kwereza breakfast ngakatogo omelette Rolex shumbusha chapati chai yamate eyo mukaru akatunda ko murembe nebindi bineyo na chamushanere kutandika shamu kagazi ihangwe nibateke nkoko embuzi echenyanja muchemo obushaza akaro ekitoche echozi emondi greens obutura eshwiga kandi echo kunywa nikigenderaho. Hey manya bino buraro burunji bwo murembe aha bei nunji kandi warara Skylight Hotel Mbarara City breakfast ne yabusha bine rooms eziri self contained DSTV security rije kandi parking ne yemarira bine bara yo murembe pool table sauna na steam bath hamwe na conference hall. Skylight Hotel neshangwa omuri Mbarara City wahingura kace aha Vision Empire orguto rwatora katete ijuka ngu nibo bada
director ba Skylight Hotel Rukunjiri ebirukiraho tera notu mushanju mwenda 18 58 38 ninga notu mushanju notu mukaga 36 36 33 Kampani zo kutwara abantu aheru zirinka hikanara gachaina yabatandatine agandi mu uriyo pronto kogumire nishabo nyambe nyene cene maweki nyenda kukitwara aheru banje ngo hari abantu rekeraho abo kutwara abantu ahera bese Rwanda beta bahezi recruitment expert reba hariya Amazon building mwijemba twari tutware bito nyeri ontware ahori kwenda itwe aba Haze recruitment expert nutuzaguza myaka 10 ombohereza ubwo kutwara abantu aheru erabambara nsangwa Amazon building notu mushanjina noti emwe noti office zito za Kampala nsangwa rubowa opposite na Quarte supermarket esumu notu mushanju ine mirundena itane mirundena ninga notu mushanjina noti emwe 235 mukaga Haze recruitment expert go Haze go better kashati wagendo nkazoro mfarati murunji kando gorobi rosfo nikangara konko bya mashamera nogwa mutindo rosfo insi yokushemera kwanje okoraraje nukureto kwangara no kutekatekaje umugongo takubyamaje no imukora ukushasha hindre mbyamire yawe no farati gwa rosfo rwo farati gwa family buri muringo gwona ogo farati guruho nahati nyenchagare nebire byombisho rosfo insi yokushemera kwanje rosfo insi yebiroto bironje. Give your child the opportunity to build a brighter future by enrolling at Ankole Western University, a Christian-founded institution located in Shema District on Kabohe Hill. Ankole Western University provides a conducive learning environment with modern facilities and highly qualified professional lecturers dedicated to equipping students with the knowledge, skills, and values needed to succeed in today's competitive world. Programs offered: degree and diploma programs in agriculture, information technology, accountancy, business administration, public administration, education, and theology. Postgraduate diploma programs are also available. August intake 2026 registration is in progress. Ankole Western University offers a 50% scholarship to eligible students. Tuition fees after scholarship: degree programs, Ugandan shillings 650,000 only. Diploma programs, Ugandan shillings 450,000 only. Apply today. Download application forms from www.au.ac.ug. Ankole Western University, light of the world. Kurukayo mukahumuro ba chairman LC1 abari mu kayaniro gwebembezi nabashabwa kwetantara obufero mu ndagano z'amataka babase kucendeza obwina zombyanga byabo ebigambirwe ahatitebe ecebyo kwerinda habwa Masaka West omuhuru yokushugansa obururu oburukwija. Imishango y'obwinaze mingi nerigera harubachi amana barukora endagano z'ebishobo bahamataka abo mu rugwa sente dera abantu basigara mu micenjano ngabagenda maso ne bakola endagano esuka mwemu oli najja nakolera ku kibanja endagano tibatunzi nene nkeera najja nakolera mu kifo kyekimu nakolera wendagano ekikolo ekyo si kirungi. Tusaba bakiyamani mugezeeko nnyo banga tonakola ndagano soko tegere wano okolerawo endagano banedda bantu yebuze kimubuze ekyo kubanga ogwo muntu ni mmanyi ekyakabiri aine capacity center zakuza kutwara naza kuzishashura ekintu kyakashatu kuyakutwara zikamurema nkazishashura ninzibasa ebyebuzo bishatu wabo takubasa kubona ansa yabyo yetantare ekintu nk'ekyo ahaboko omuntu okuba garantingire ronde nanashana nk'omuntu abanyadini nabo bagambira hanshongezi mukubaronda tekitegeeza nti mwe musinga y'amagezi mwe musinga y'amaanyi mwe bagaga nedda naye babalonda nga babalabyemu obusobozi kakati obusobozi obwo bwe bakulabyemu bukozese era nabo basobozese okubeera nti obatuusa ku ekyo kibeetaaga mwabalonzi nammwe mbakubira omulanga temumala galonda tolonda kubanga gundi omwagala gundi muganda wo gundi mukwano gwo nnyo gundi
bosi wo bitu babesimbira mu byaro bitari umwe na bimwe bariyo bahiga bururu kandi nibagira ngo borekeriro kore byantunguka umushaki wa NRM naso musezi zishatu umusezi na kata musere ya buyanja yitemeye mu gambera nduko ukoraga n'aba national rota no kugira ngo misigara kuko tukaba tugene tap zona zo umusere yanje yene mu tap sezo na sero ya buyanja wano rokweta rumu ega basa kushikana nabere nyitsimbrante bere sisinka basa ko sisinka zanyu kumuntu nabasa kuya mama tushane nguto kurga ariya angutugiye buyanja addiction kuzamuriya pinguzi kwamba boxer cyane era tukubiriza abantu kugenda okulonda abantu bakarero C1 kika kero C1 tusaba abantu bonna besimbewo nenga twagala flaga beya aba NRM bito mugambirizo wa polisi wa Greater Masaka wena arabarinzere kushisha obusinjo mu karuru ngo barinde biheneso byabo tetubaka kasanga Uganda Police ntuwe tuli okulaba nti omuntu yena aleeta emivuyo mu kulondo kwa LC1 tugenda mukolako ng'amateeka bwe galagira ate nammwe abalonzi tubasaba amaaso gammwe gabeere moogi okulaba abo abakyamu ababeerimbikamu okugezaako okukyankalanya ebyokulonda gasha kwa Sandeke William abebyokwerinda n'abandi bakuru abineza office zibari kwebembera omu districts ezaburenze rwizoba bashabirwe kwehara kwetaba omu bikorwa byokutabangura obururu rwa LC1 oburiyo nibuza kuterwa. Stephen Tashobya commissioner wa Electoral Commission niwahireyo kurabura koku obwagumize ngu buri muntu haine kukora no kamera aha mwuga gwe omu bururu oburi kuza kuterwa. Komishona w'ebyobururu Stephen Tashobya ahireyo kurabura kunyomwa ebazyo obwabire nagambira aba ofisa betabira omushomo gw'ekiro kimwe ogutebekanisiibwa ekitongole kya Electoral Commission aha Hotel Triangle mu Remurombarara n'abatezi bakaburu tuyinitwa aba Electoral Commission abateza kaburu tuyina aba security abapolisi tuyina aba RDC tuyina mu politicians bwere buri muntu ayina umurimo gwe RDC polisi aba security abakuteza karuru abona beito kandi arunanda kandi sabesi abona independence istobara abantu kuya umuntu ahamere ahamurumo gwe keep your own lane wabo polisi kandi takazo munyereza abatezi bakabo wabo rara disikuza muda security polisi security utakaita sio kuteza karuru abumwe kuteza karuru no gwa poli official okushakwa yase ogu ashoborire ibintu bishemerire kugenderwaho nebitashemerire gukorwa omukaru ka LC1 akarukwija yashobora hari aba bashemerire kutera karuru hamwe n'abatashemerire kutoranwa hantebezi kuza kutera akaru ka LC1 nabona nakabakazi ashikuba imyaka 18 yashobora ya kabiri ashikuba ari umunya-Uganda yashonga ya kashatu ashikuba natunga umushanga ecyo cyakuterera mu bigatera makabo iyo rukora business aho tokutura kandi aho tokutera karuru kandi bakorera yashonga ya kana shonga ya kana ashikuba tabikora ebukwatire nakarura katirwe nyuma Tashobya asimira abanya-Uganda abo kutera karuru kihorere umushomo gwetabirwamo bakuru baza district bakao badiso bakuru ba police hamwe n'abakuru b'ebihome abebembezi babakirinju n'abebembezi b'abakazi hamwe n'abandi munongo esente zuru kufera umuryo w'ubuntu butarimo nabaryana batwara uko baryana bizama bondo gabo niyo nitekateka ngo ati esente LC1 cya persons kutora gikurondo bururobu bahiza kuronda leaders Electoral Commission na Ministry of Local Government bashemiye kwatanisiza hamwe bakayinda kitinga these local leaders abo kuba mugo musinje mukuru niyo base foundation yihanga ate kintu shaba government no kurebeka muhati amani mingi twagateka umuri nubageta VVK hati VVK nanga jo bageta voter verification kit hatkurangu hati twaza standard yo kugira ngo hati umuntu narete ndanga muntu ye nabagireba dena tamukinkubuke
aba akaruru katerwa ataka karura tikatinaho aho umuntu wena ahabusha kugira ngo ubusa banyibaho Gashakwa Abdul Karim Sengendo. Webere Abdul Karim Sengendo Shuku Vocational Secondary School erukushangwa muri shukushema bahire Radio Western yechini hiro HUUTA OBUNUZI okubahwero kujaguza no ku n'abahurikiza babo enteje bagikwasize abahereza ba Radio West kandi abasimire Shuku Vocational ahabo kunda no kushagika Radio West. James Kiria or director w'ishomero rya Shuku Vocational Secondary School erukushanga muri shukushema no kwasiza abahereza ba Radio West yechini hiro HUUTA OBUNUZI okubahwero kujaguza n'abahurikiza babo turimo aho kureba ngo TV West na Radio West ebyekorera abantu okwabura abantu okwegesa abantu ekakore tunguka tuchwire mungu ebirabyo na bitano mwakite kimiro HUUTA OBUNUZI HUUTA OBUNUZI abantu mwena abashuku abasingira ba Uganda yon mwije ebirabyo na bitano kachika n'ushaziremo okugiye twagerana narashituko kwatanisa hatubahereze kugira ngo abitu batakije bakagendeza abandi bagendeze itu ngo n'abazire abashubuza shuku n'abakujukunda mwena tubitebera na bitano mwija mushayika chika tukabasa HUUTA OBUNUZI nangwa naninza kwa nino chinge cheshogoro ati nine cheshogoro cha rwapo kamani nonga nitochingizo beri aha Radio West ni kunda programs ko wakutanga hiru rero na master teacher rero haruheje na nkaya sports rero hariyo yibimbere ibyo Enteji ekwasibwa abahereza ba Radio West ababire bembirwe Patrick Kabagambe umuhereza wa program yo wakutanga hero hamwe nakagwe abasimire director wa Shuku abo kunda no kushagika Radio West ahambaga yabo yo mwaka yesirwe cheni hiro HUUTA OBUNUZI Ndakusima director Shuku Vocational School umwami James Kiria nsime na n'abanyamakuru kubwo mu media house instruction naza kureba face instruction oyebuze okutirion tukoreki tutashara mukabanyamakuru kugira ngo tweterane twahura kugira ngo neria we support each other namnonga twakora team yitu ya Shuku media ebyo ndabikiriza kwa nshomerwa hamwe abako mukasheshe kare tandikana katogo akebiyenda kuba nakashikikiniye abwene takagira umukinyiro cyenyine shaha ibenecweka ntuba turya no HUUTA supu egiye bakweta eyikiringi wacurura bazi kutemuka cyo mukisa mutishayo mubaze torore fefebuza banza kurenga n'imiziki hata hagata twarwa haturagare muki inyamezo kize waburura tuyine miceri umutarana ronde nyama zeshirikire kai ko miceri bwenu twetakiniye bira bitanu byo kwa musanzo kucyakara kudigida izo hute icyo cyo cyona HUUTA no mucyo ukubone HUUTA OBUNUZI byona bebe bitahira mu kimwe arika cyekasiriya ecyo no mutwaro mugonka nana bakanduze twabeta mu isire kimwe omukiniro HUUTA OBUNUZI amana pato no kweso gongoto aba babiri bashagatira abanyamakuru abandi kandi abarwanywano ba Shuku Vocational School koko abandi barwaye barugamba nshonga kwatirina na ikiniro HUUTA OBUNUZI ebiraro na bitano kandi barakuja kuze myaka abiri na mushanju sime director wa Shuku Vocational School abunu muhango wo kuzura muri shema na Uganda yona okushemesa abana kandi akabashobora kugira imikono tweranza kweshangayo itwe Shuku media team Echini hiro HUUTA OBUNUZI abo mwaka wo nikikuba hebra 25 byo kwezoku omushayika cheka obo Radio West kujaguza emyaka 27 yobuhereza aho abeshongozi bamani barabe bariho kucamura abantu abo TV West nda Aidan Bataringaya webere Aidan Bataringaya niyo takaburaho ijatu baseshemerwa niwe ahizoba eriyo reka tumreho tugarukana ganda makuru tandika
k'izuba imirimo urugendo ninga kahumuro neco kunywa cha chituzi yenywere chituzi ohure matwenge aha mumiro nichikurwa kurwo mu chituzi cha shitake amajani hamwe no bwoki konjoro bunuzi hamwe no mutindo eki nichikurwa ba chituzi farm company limited abeine teknolojia nebyoma byo mutindo chituzi drink ichirizibwa chitongore cyo mutindo muihanga echa UNBS kandi neshangwa mu maduka na supermarket zono muihanga kushubura tera simu noti mushanju munana mushanju bisha twina bitana shatunemwe ninga noti mushanju munana mushanju bisha twitano 00 mwenda. Yantore School of Nursing and Midwifery nibetabe jibwena abahiriza sini ya kanane ya mukaga kwisha kwa handitse habwa amashomo ga certificate na diploma ombunasi obuzarsa na lab technology omweje rukwenda umwanya oshemire kubushyikiro kubara no rujungu hamwe n'ebya science iho rukwenda kushoma diploma oshemire kuboyine certificate of nursing na midwifery kandi omazire myaka 2 mu field buri mweje na hawo mugisha go kushoma gan mashomo ga technology kumwonje no mugisha go kuhakanara nyensia nka scanning na sonography lab technologies business na vocational skills na byo bitakwibiri basaries zichiruko mugirobwira ishomero nirishangwa ryantonde haruguto rwa Kampala mbarra kandi kuma ibiri kukiraho tera no tumushanju 8 mukaga nshanju ni 3 nshanju ni 5 ashatu na mwenda chuchumura kabozi komora kabozi chuchumura kabozi tuntumure stress tuntumura burwiro komora kabozi oshemezo mu wife oshemezo mu husband komora tukunywa cyakabozi multivitamin drink chikutasyo munsi y'amagara marunji nichikuyambaho kwigura misi kireta amana masyo mubashirira hamwe n'abakazi nendijo megasho kwata kabozi multivitamin drink otuntumura cyubaro na stress echo kunywa cyakabozi multivitamin drink nichikorwa bakabozi health products limited chamibwa UNBS kandi churuhombe pimo bya milliliters 320 omuduka supermarkets hamwe n'imotoka z'abakabozi okwedorori hanga ryona okushubara no kumanyibira kukiraho 0702 15 81 The parent is Tuliahemwa Dixon. And the child is Ani Tuliahemwa Esther. Kambera gwete ko mugisha ngo ishe watujyahemwa Esther wahangura school fees ngene na hateja shana amashemero bagonka MTN momo eberewo mbeni nyegasta igana kaga ni 5 sta manana 0 hash kushashuro mwana school fees tokoma nyo mucheri zagwije wanje ninga nchaka ni kubasa kuzo wawe mwebare munonga. Looking for a university that will shape your future and your character? Join Bishop Stewart University, a chartered Christian university located in Kakowa, Mbarara City. At BSU, we are committed to producing graduates who are responsible, entrepreneurial, ethical, and God-fearing. Applications are now open for August intake. Enroll for PhDs, Masters, Bachelors, Diplomas, Certificates and Higher Education Access Certificates and the Faculty of Law, Faculty of Health Sciences, Faculty of Education, Arts and Media Studies, Faculty of Business, Economics and Governance, plus Faculty of Agriculture, Environmental Sciences and Technology. Students can access government loans, sports scholarships, Professor Rukare Education Scholarships and Fairway Scholarships. Apply online at apply.bsu.ac.ug. Call 0707 200 703. Bishop Stewart University. Our God reigns. Everything could be end. yakwera utamuha umudu nokora ekikire wanyompenkoni wanyompenkoni nushumura kushemererwa uhuriro bunuzi na nobusinge noenda kuchamuka mpenkoni Rigenda yakini cyo kunywa cyonka mpenkoni ne kwamani uhindiko mushija nyishija mpenkoni ni rukundo n'ubugwaje teri kuteza hangova narisho kuterwa umutwe sinza kutambura ngashinyode ku mpenkoni ukakasi kwata nawe nyuwako tunge chupa yawe hati omumaduka gakuri hihi no mabarago no mwihanga iwo mushubuzi terasi muzitezi mpenkoni wakinkorire
Mayanja Memorial Medical Training Institute abarukushangwa mu Rembo Mbarra nibamanyisa abantu mwena ngo kushaba imyanya ahabo bwegese bubushaho aharengurwa diploma na certificate ni kugenda misho ahabo July intake. Course za certificate nezi eyo buzarisa jete midwifery, eyo bunurse jete nursing, eyo kuchebereshagama jete medical laboratory techniques. Okushoma courses notekwa kuba oshire chemistry, biology, physics okubara n'orungereza. Rero nibashomesa na diploma zezi clinical medicine and community health emyaka 3, eyo kuchebereshagama jete medical laboratory technology emyaka 3, okweyongera ahabunasi ninga buzarisa jete nursing o midwifery extension o mahagomene chweka. Leto kushaba kwawe ahishomero Mayanja Memorial Medical Training Institute kandi kumayibukiraho teresimezi Airtel not even not mwenda 23 ina mukaga munana na MTN not 3 emwe mwenda ina 3 Mayanja Memorial Training Institute, empowering to serve. At Avance International University, we offer various courses in business, education, humanity and social sciences, information technology, journalism, nursing and midwifery, plus complementary and alternative medicine. The school is equipped with a well-stocked library, computer lab and different science laboratories for research and experiments. We offer full and half bursaries for students who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Enroll now for your degree, diploma or certificate studies. Contact or WhatsApp us on 0700 670 691. Tyson, mwiroko mugende mwirukanze nko kweri ya mugirete. Robert, aza kututwara ugiteka yo munanko. Yesu! Biji. Kana nimwe mune yo kubaga. Hati MTN resara kazanano baketa ko kuko liko. Kugira ngo buri nkoko kwe kuzugo mu kasese. Hagati ya saye mwena sayibi. Okagura voice bundles. Asimu yawe. Then yo MTN ne kwereza menatsi ezabu sezinde zo koze sizo baryona gurende chika rwagati ya shahe mwena shahibira zakasheshe rero tungende chikisha tuzabusha ezo kutera ba MTN izo baryona nyegasta emwe not star ibi emwe hash rero tungende chika zawe zabusha buri zoba MTN twina hamwe okurizana kwitu tukuruho kizibera MTN. June to 19 July, everything can wait. The FIFA World Cup 2026. Catch all 104 matches on 4 dedicated channels, live on SuperSport, only on GoTV. Start something new, something uplifting, something so effortless and golden. A thirst-quenching burst of sweetness and malty flavor, so rich and full of memories. It's 100% taste, 0 alcohol. Try it, savor it, feel it elevate every moment. Sip after sip, gulp after gulp. After all, life's about turning ordinary thrills into golden chills. Start something malty with the new Evervest Malt Apple and Pineapple. Try the burst of sweetness and malty flavor. It's 100% taste, 0 alcohol. Available in a shop or supermarket near you. Evervest Malt. Make every moment golden. Evervest Malt is from the makers of Pepsi Cola in Uganda. Feathers, sanitary pads with hamwe na ABC Feathers sanitary pads tokujwara bukumi bwoka konkani zije hamwe n'obusinge bwingi n'amanu go kunyunyuta hamwe n'ebishenje bine by'obukumi kandi n'amapapagazo ni maringwa agari kuretera okwekunda n'obusinge izoba lyona nechiro quality pads affordable price. Pads zezi zikasimwa na awadi za bulenje bw'izoba ya Afrika. Feathers pads niziretwa omusaizi nyingi ahari mu empango neza bulijo kandi nizija na pantliners zabusha okuyamba omumbera zawe nkomukazi. ABC Feathers sanitary pads okoloba amani obusinge. Feathers sanitary pads obukumi bw'omutano ombwire bw'omutano. Metropolitan International University, a multi-campus university with campuses in Kampala, Kisoro and Mbarara.
They offer various courses in disciplines like computing, education, humanities and social sciences, business administration and management sciences, tourism and journalism studies, information technology, agriculture, health sciences, and engineering courses. Full and partial bursaries of tuition are also available for those who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Come for your degree, diploma, or certificate studies. Empowerment through knowledge creation. Kurukayo omukahumuro muganda makuru mwezi wa minister w'ekikora ky'abantu n'obuhangwa kandi omunyeshenjero wa Mwenge South America muri kuteesa arigire yahiga abantu bachenjojo mu Uganda yona kwatanisa hamwe bakamaraho obushomankuzi kamuri kuteesa habire narambira baganyirwe mu nkora ya parish development model omuri Chenjojo district. Honareboka muri kuteesa abandize no kurambura ishomero rya Abwori Maribo Community School eri yatandikireho hamwe n'abazire omwaka 2024 omugombora ya Nyabaharwa. The funds were used for coffee maintenance. My coffee yield improved. My first harvest I got 3 million shillings. From that money I bought a cow. Enkoza se sente za PDM nkabanza kugura mu obusa nkonyeri amwani gwanga nayongera sente ziniguzamuga emibazi kugura emibazi eyo kufuhira obuhuka ne kirisi yen project yo mwani ntakafunira akasente nkabandi hano nkabanyine ebitu byange makumyasa ibyo bintu baitu obunafunira akasente ka PDM na gazi ya business hati kuruga hanu mbe tujya kuramburaho kurugaho no kusirimuka ifa rafure saa zinu mu myaka yesatu omwanya ogunsoboye kubyara ogura size yegi nyene biti bikumbetana kamuri kuteesa simira abo bona bakorisa gisente za PDM kandi abahigo kwejumbira mu nkora yafo ekamodo eyimukuru wihanga tura nagambaho president na tusaba tukole for ekamodo etuye mu bunaku taho hika yo mwani taho hika ebyokulya byente otehentemu tinukwe uko mwani oguraba kuchali green enta amato bundi erabezeira akasente still kagumanuka itesaha yoni omwani enkoko empunu hamwe n'ente nibyo muhabi nte bitungirwa ku rugo musente za PDM mu cwekeki konka bayo bacurire minister abo kizubu cyamize n'endwara zo mwani ezeyongire nisa burabagarukire mu parliament yo nkaitwa abalimi ekintu cyari mutabaniza nugamayizi amayizi na munomono hatitwa abalimi yitwe endimire zetu farm ha farm kizibu muno obwire bwa season haro obwire farm no sanga farm zikozereki zeomere embuzi abayisemu kiriko bwo kubone byimba byawo biruguniyo birindiriye kubitunda ukasanga ko kamunda kakakoraki kakamareira gusaho owalkwija kugirwaniso hiro nyewe noha kandi obwire budukira kire muno kurwanisa embuzi ubaina amasimu agagatwina buli omwena nasoko ba police muda kikegi ihanga liona limanye munanka lirenguzi sente zo kwingana obuhumbi 2 miliyoni 8 nizo zigiro mutawuno kanso ya Mbare okwiha PDM etandika omugandi ori omuhezi wa RDC wa district ya Mbarara David Aijuka ashabira abavugi ba bodaboda muri Mbarara district okurekera okuvugisa kimama obagumize ngo muzoguma ziro hamagaraga bingi ebi abagambiro bwabire na bugana abavugi ba bodaboda umuri umugarusi yabare kashari ejenero yiti yemukono ne ngo umuntu okukora wakano okora koresana mayindi uri kuvuga bodaboda yemuze nabantaho family yanje neija kubera nabandavugire boda ndire nywire niza kunywa kindavuga bakwita n'ibigombe bindi byatwetungura bibakora isima rahanga munonga kuremwe ibigombe bino baho kandi kubikubaho abantu bengera kutunguka abana babone imirimo yo gukora baba batari gukora kuzerera kuza gukora busha atangaba abana bagiye nyire boda harimo abana bashomere ku imirimo twakagiboine mbwene bazo boda behugizaho agumana ronda karumumpora nyensya ubundi kamutungura
kahama kagumizamo kakarumugije ka bodaboda ushanga yayombeka kandi yareberane kai yaba yagizira maka. Aha hona habiro no kwigura stage y'aba bodaboda bo mu butongore egwirwa mu town ya Mugarusya kandi kwigura stage y'ukurirwa umuhizo wa RDC nabandi bebembeza bashyira ha mukorogu kandi hino butumo bahira bavugi ba bodaboda ba school fees z'abana bitu okushomesa abana bitu hecho nacho n'umwe mu cha stage hizitu ekindi stage yide cyine kutana na nazindi tuyinema kashonjoro cye kukuraguza ogomemba witu memba witu kakushasha tuyina gasenda kutumuhereza tukamuraguruza abamwe kamwe tubinji barangaba baria Rastana abana amanya munanyita kare na garka stage akuya kwateri izoba no karira haba kahezaho speed muchendezi ekindi cya kabiri eshaha okoko wanje nyonyo hanso kerekayo ukaruhura shamwenda ukuzo witu gono rukoma ninkente okuzante gushango guto gwako owitu rukoma kokashamwenda ruhura epiti ero nevuga nefumu atayuza nekwarati gasha kwa Daniel Bingana na Susan Charsima. Akachiko k'ebyamataka aka Uganda Land Commission hamwe na office ya RDC owachibare bakwatanise na police batandikaho kucondoza aha bakozi office y'ebyitaka omuri Kibare abari kugambwaho ngono bashabe bituga aha bantu abari kushaba ebyapa by'amataka gabo. Mu kiganiro cyo kushijima enshonga zo kutunga ibyapa mu district ya Kibare ahansi ya Uganda Land Fund urwaba mu busenta bwa Kasambya abatora batari bamwe na bamwe bayireko kwetombwita ngo kushabe kituga office ya Kibare Zone Land Office kubaremiso kutunga ibyapa. So mbaire ni nsaba chairperson wa Uganda Land Commission mumpa amabara gona aga abantu abebyapa bagabire bayite byawo tebabigaba mugatuhe abantu abo tujya kuteka ebirango radio bayite batabare byapa byabo ari sente zibakora bagamba zindu kusasura maze kwa murize ku rujyo muri bo ati no mukabusasura mutari muri kandi kutakozere kutawi omukuru bayira agambire ebyapa bitari mu system ebyapa bingi byatari omukuru rutaya ubugenda bagakika icyapa cyacu kikuzokwaka. Ekiganiro eki cyaba kitebeekanisibwa b'ekitongole ky'ebyamataka amaje hamwe n'entunguka y'endembo kandi komishona w'ebyamataka Tom Fisher Kisenge yajwekera chairman wa Uganda Land Commission Professor Pen Moginyeko. Nimwa bakaiga ba district na kuire kona sikuja kuingiza mtu akuzileta vile kumwecha hapa benye no kwa family team manyira kusema bakatunda radiso kutaleka kuya msakali akande mesa banyine takazibagala mutakali aba bali nebyapa US bawe nabe bazibazuwa biri masono babazuwa ye family koreri yayo abatuze mu bibanja ebaleke mu dembe ya mwe mukole byekulakulana ebibadde bibaja mufuke banyini ttaka mufune ebyapa nibaza kucondoza ahibura umukozi mu office y'ebyitaka orashangwa bire na shaba ekituga akorweho nk'uko biragero biri kugamba. This is Kisanga no sleep, Kisanga no corruption. We are not sleeping. President Museveni has commissioned us never to sleep, never to allow corruption. Kandi nekindu muramo gw'amaano g'okusingayo murole abebembezi mwekulembera abantu banyu kuruga omubwavu. When they go to pick them now, they ask for money, 200,000, 300,000, which is against the normal procedure. All this money has been paid. No money should be paid to anybody to get this title. Ebyare biri kuza kuganyirwamo ne cya Kibari Kineke Kikonge
Chikoita byone biri mu cyapa cya square mile 2 na n'icweka block ya 21 proti yo kubanza omugombore ya bwameramira ecyabire kiriye cya Fred Kasozi amakuru agagasha kwa Ambrose n'wagaba katoto Makuru agabye mzano timu yishaza iliachaka kurgo mu district ya Chegegwa niyo esinjire mpaka ezatoro masaza Shield Cup 2026 wanyuma yo kusingisha zari ya Fort Portal City omuzano kutongoziwe empaka z'amashaza gobu kama obwatoro ezo mwakogu omuzano ogu no kutongoza empakezi kubira hachaye cha humura home district ya Chegegwa. Omuzano guzanirwa hagati ya Chaka na Fort Portal City guzanirwa dakika 9 obwe hatine timu yatebire ngenzi yayo niko kuza mu kusimura za penalty aho Chaka sinjiro muzano ogu na goli 5 harina niko kutwala engabo ye-26 eyempaka z'amasaza gatora Oweshtinisa Armstrong Rwimire enganzi y'obukama bwa toro niwabira ryo mugenyi mukuru tongwize mpaka zipira y'amasaza ogwebigerene gwenga ninsaba abantu mutuganyire kukerezaho bizaneno y'amasaza tukateka ikandi ko tugiyemereza baitwe kikaletebwaho kondera ebergero bya Ministry of Health abo kutina ekirwere cya Ebola nabwanyuma kwasiza abasinguze ngabo hamwe n'ebiconco mu kujaguza kwa mani nienda kwa majisa abantu bachaka sasa timu chaka nimbasaba mwongere mu amani timu yenu yaitu hanu yabana baitu kandi baja mukampo niko kwezi kuna mzani tino mpira hanu ogwa masaza ogwa bunyanga buneja kwa nezana na chaka nimbasaba inywe na muija hanu muhagire aja kwina muhogo ebyokulya ebitoke akasente munyikiriza na nyota baruke abazani baitu abachaka bawara kuzana kurongi bawara kusingura kandi bawara no kuserana abantu kwena abachaka kugira basi bona bayire kumva monsona zoneta chaka akuyo kasule kabara para netweke bibiyoni kandi ubukanorora kakuba chake betali mupira buli mpira kwa toro tibulo so nito tukusetinga pesi so nisagika kandi nisima ba timu ya chaka abo kuswarura omuganda makuru ku rugari ya Ntonde eminyeto abine ntaranta zitari zimwe bahabwirwe kukozesa gentaranta zabo babase kwetungura obuhabuzo buhirwe yo mu kwendera omushomo gwa ba referee ogubira ha district ya Ntonde Njagala kubakubiriza ntemujjango oko gorobonda motofunye akakisaka course gendo gisome paka rondo kwa kino kimukola kibawe ebintu bisatu ekigambo ekisooka kibawe ebyobulamu kwabo obera ngo oli mukurifaringa mpira onabo oba mu exercise ng'oli akola bw'oba ofuwa omupiira oba olamula omupiira gusigwa wewe obubonera abo wabere bakuwa naye nzize nkigoberera bwe babeera ku mupiira bagamba uyo mwana tusamu mu bribinga ba referees 35 nibo batendekirwe sabiti yona hazana bwanyuma bakahabwa ebigezo ebigenderire kubacencura no kuhinduka bo mutano one week more than 1 week naye twebaza gombola kutuweereza ekifo kino waawo waliokamu kola naye bakkiriza emirimu gyonna nebagirekerera naye olaba nti tufuna abalamuzi ate tutumbule ebitone by'abaana abo wansi abato n'abakulu abayizi baffe bano bali ready era balinze ekibuuzo tugenda kuyisizaamu katono nnyo mu ddakiika egi otegeere nti tuli ready esiteeka erisooka fasilo bijja byegoberera bw'obeera n'ekisaawe tukifunye atusuubiza district egenda kufuna ki Sande William na Philip Murangira webali Sande William na Philip Murangira okutuyisya huwa makurago ninyenda kubendeza okulala kurunjiriho n'abayisi y'amakuraga na Mbabazi Charity agana mugategereza nyenshakare shayibirizo mmwebazyo na shamshamzi hangwe omugihangwe Mutarga TV West
Eshaha zabisha tuzechiro na. Use the Momo app or dial *165*3# to pay and enjoy zero charges below 5k. That's the power of Momo. Na hati gumano kozesa ABCD